Tes. Terima kasih juga buat Sumekar Audio. Semoga lagu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tak pati sehat di aja. Saya Kesto dengan Kalora Zuhur. Bapak Jatem, saya dari Selopeng, kita ketondu. Alhamdulillah pot terena, wisuda Palembangken. Teromer kembang bintang elangi saking sayangnya tak kening dek sate jenang laki ben bini angkui ilmuna tekak sakoni numpak parao nyebrang tasek tak adi ilmu rasana paek Sumekar nikah nyamana salena sengak cek ngeresongar oleh barokah ilmuna khususnya santri ya, carilah ilmu setinggi mungkin, tabeng sare ilmu kebanyak. Tapi ingat, di atas ilmu itu masih ada akhlak. Betul ya? Tinggal mak kose ilmu na tinggi tapi akhlak coba percuma. Gila resi. Dekat santri sedajana, pa bagus akhlak ke. Ilmu sakoni akhlak bagus. Insyaallah barokah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhilal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhilal judi wal karami ya Rasulullah العالمين
kancaan astajuk korse dan jadi putih ma bagus ate cumi samper ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darani al-fatayati ratal alamin ya uhil al-jud wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darani al-fatayati ratal alamin ya uhil al-jud wal karami apa song-songan searah sana tingkana oreng seafinaan benjana uceng bahagam jukor sederi kesok seksana pate more pantako ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darani al-fatayati ratal alamin ya uhil al-jud wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darani al-fatayati ratal alamin ya uhil al-jud wal karami tarra'at tarah kasaroki melianaka susu berkopi moga kengingan syafaat Nabi odi edunya bagus ni budi mondukan atur dan eyu korse ore palebur dak kakiyae ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darani al-fatayati ratal alamin ya uhil al-jud wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darani al-fatayati ratal alamin ya uhil al-jud wal karami. Sallallahu ala Nabi Muhammad.